Once again, dear brothers and sisters in the Lord, this is a wonderful hour. This is a wonderful moment just to wait a little bit and reflect at the activities of the day. We started with the day, and I like what Reverend Dr. Kina would say. We bracket the day. When we wake up, we put on that bracket. When we are done with the duties of the day, we close this bracket and open another bracket for the night. So siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bazalwane kulesikhathi lesiso manje siyakholwa ukuthi konke kuhamba kahle accordingly. Yes, funathi nhle ngibona into tebelungu la wekuthi sisahamba kanye yini. The spirit must be one. Belungu bangangishiyi ngoba kufuna ukuthi belungu bahlale bala for a purpose. Yes. I think network is coming okay. It's coming okay. Let us pray. We pray in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we thank you for this hour. We thank you, Lord, for taking care of us. We know that there are those who feel because of being in a certain disadvantage, a moment that the Lord has forgotten me, the Lord has just left me alone, the Lord doesn't care about me. But Lord, what we want to assure all people all over the show is that the overarching hand of God is reaching people all over the world, because the world and its fullness, it belongs to the Lord God Almighty. And all people who are here on earth, regardless of their highest position, they become puppet in the hands of our God. Now that we have come to this very hour of rest, we bring ourselves to you, O God, so that you can use us. We become the vessels of honor in your hands. Wash us, Lord, and make us, Lord, glad in your presence. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. We take this time just to reflect on ourselves personally. And we recall the things that we didn't do well, so to confess. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault, in thought, word, and deed, and in what we have left undone. For the sake of your Son, Christ our Lord, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. So, we are shortly getting into the readings of the day. Yes. With the readings of the day, we will start with the psalm. The appointed psalm for this evening, a prayer, is Psalm 77. Psalm 77. Ngakhala kuNkulunkulu, ngakhala kuye, kude atewongiva. Nangiselusizini ngifuna simakathe, nasebusuku ngiphakamisa tandadam. Ngikhuleke ngingathinwa, umphefumulo wami wale kuthuthutheka. Ngiyamkhumbula uNkulunkulu bese ngiyabubula. Ngiyacabangisisa bese umoya wami uphelelwa ngemandla. Ngwelo wentati ngophe dam kutsi
lingasindwa buthongo ngehluleka ngisho nekukhuluma ngicabanga ngetinsuku tasendulo ngikhumbule iminyaka yaka-10 ngikhumbula kushaya lugobhu lwami ngizindle ngalo enhlitweni yami ebusuku moya wami ucabangisisa ubude uthi kanti simakadze utangilahla siphelane yini angeke yini aphindze abe nemusa nesihawu umusa wakhe longaguquki sewuphele siphelane yini ungabe lezethembiso sakhe siphelile yini etitukulwaneni nasetitukulwaneni uNkulunkulu sewukhohliwe yini kuba nemusa ungabe kuthukuthela kwakhe kumente wakhohlwa bubele bakhe yini bese ngithi naku lokungihluphako sandla sangasekudla salo sethu wawo konke sesijikele yini yebo simakadze ngitase ngikhumbule imisebenzi yaNkulunkulu yebo ngikhumbule netimangaliso takhe tasendulo ngitakucabangisisa ngawo wonke umsebenzi wakho ngijinge ngicabange ngemisebenzi yakho yemandla yebo Nkulunkulu indlela yakho ingcwele ngumuphi uNkulunkulu longusomandla njengaNkulunkulu wethu uNkulunkulu lowenta timanga lobonakalise emandla akhe emkhatsini wetive wasihlenga ngengalo yakho sive sakho lesa sibatukulo baJakobe naJosefa emandi athi kube abone wena Nkulunkulu athuthumela netinjolobela telwandle taqhaqhatela emafu athela imvula tibhakabhaka tathuma tahlahlabula kwahwebha imibane kwahwebha imicibisholo le yimibane nzawana tonkana siphepho sasinemsindvo wekuthuma kwaphambana imibane kwakhanya umhlaba wagitsitela watamatama indlela yakho yatsabula elwandle indlela yakho yatsabula lwandle umvila wakho uselwandle lojulile nokho tinyathelo takho tatingabonakali sive sakho wasihola njengetimvu ngesandla sabo Mose na Aaron akuthunyiswe uyise nendvodzana naMoya Oyingcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude benini nanini amen. Sifundo seqala siphuma eTestamenteni Elidala sibhaliwe encwadini yemprofeti Isaya sahluko 33 siyaqala kufunda kuverse 17 kuya ku-22. Emehlo akho ayakuyibona inkosi ebuhleni bayo abuke lelive lelingematsafa lamahle emicabangweni yakho uyawuzindla ngekwesatshiswa kwakuqala iphi lendvuna lenkulu uphi lona abethatha imithelo iphi yona lendvuna lebeyibala imibhoshongo
ungeke uphinze usibone lesive lesinebuhlova. Labo bantu belulwimi lolungadiwa kahle, laba lulwimi lwabo lungadiwa futhi lungevakali. Buka iSiyoni, lidolobha lemadzili ethu. Emehlo akho ayakuyibona iJerusalema, indzawo yekuhlala lenekuthula nelitende lelingeke lisuswe. Tikhonkwane talo tingeke tisishulwe. Ungeke kutsabuke ngisho nayinye yetindlophi tayo. Lapho-ke simakatse uyawuba ngulonemandla wethu. Uyawufanana nendzawo lenemfula uyawufanana nendzawo lenemfula lebanti nemifudlana. Kude sikebhe lesine tigwehlo lesiyawuhamba kuyo. Kude ngisho nemkhumbi lonemandla loyawutshweza kuyo. Ngobe simakatse ngumehluleli wethu, simakatse nguyena sishayamtsetfo sethu, simakatse inkosi yethu nguye lotasisindzisa. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha sibhaliwe encwadini yemvangeli Mateyu sahluko 1 ngidawuqala kufunda verse 1 kuya ku17. Lona ngumlandvo wekutalwa kwaJesu Kristu labesitukulwane sa Davide naye abesitukulwane sa Abraham. Abraham watala Isaka watala Jakobe watala Juda kanye nabomnakabo. Juda watala bo Perez na Zara, unina wabo bekunguThamari. Perez watala Hesroni watala Ram watala Aminadaba watala Nasoni watala Salmoni watala Boaz go Rahabi. Boazi watala Obedi go Ruth. Obedi watala Jese watala inkosi Davide watala Solomon, unina abe ngumfati wa Uriya. Solomoni watala Rehoboam watala Abiya watala Asafa watala Josafati watala Joram watala Ozia watala Jotam watala Ahaz watala Hezekiya watala Manase watala Amoni watala Josiah watala Jekoniya, umnakabo watala Jekoniya nabomnakabo. Ngesikhathi bantu baka-Israyeli bathunjwa bayiswa eBhabhilona. Emva kwekuthunjwa kwabo kuya eBhabhilona, Jekoniya watala Sheyatiyeli watala Zerubbabel watala Abiyudi watala Eliakim watala Azori watala Sadoki watala Akim watala Eliudi watala Eliazare watala
Mathani wadala Jakobe, Jakobe wadala Josefa indvodza yaMaria. Unabo Jesu lobitwa ngekuthi uKristu. 14 titukulwane kusukela ku-Abrahama kuya kuDavide. Kusukela kuDavide kuya esikhathini sekuthunjwa kwabo baye eBhabhilona. Nakhona 14. Kusukela esikhathini sekuthunjelwa eBhabhiloni kuya esikhathini saKristu. Nakhona 14. Siphela lapha sifundvo sesibili. Can we pray together? God our Father, we love you because you first loved us. While we were still notorious sinners, you chose to love us. So, Lord, for your love is beyond a feeling. It comes as a commitment to choose. Now that we are here, and now that our expectation of the Messiah is not only on a certain day, but it is throughout our life journey, we therefore, Lord, look upon thy cross and say, the cross is empty as a payment, and the grave is empty as a receipt. Now, Lord, help us to walk the journey full of vigor. In Christ Jesus we pray. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, sidawuthi sijike emarket njengasemalangeni. Sibeze siyabuya. Niyabona tiyakhala tinsimbi bazalwane. Netihlahla tiyamanyamanya. Luthando luyabonakala netimbali takhona ukuthi usemnyango wezulu. So uyabuya emhlabeni. Amen. Praise be to God.